Hello, mun sum chuma kasopi dei ta te ho ta sa hin ko damana manjung hinam kei zong pathin zalin ta sa hin ko dam min ka umin tu ni hin pathin thu chomcha an holim ki no hitin pathin thoi holim khom na di wa ka hin han sa hi le thinung dor chung chang he ana sayu hitin body soul spirit ki ti chung chang hai an he thimo hitin sule koi van gama chi hitam van gama koi chi nai lo ham ti ho zong hi inabat diwa hi in mia thi le van gam chi hitam elo le chi nai lo ham hana ki chor ham ti ho I ina sei chin diwa hi in aji chu bible thu hi confusing ma zing in itiam khat ibat na hi le izi chu hi chi boin ho hi su lak te ding hi ka hin ngai tu ding hi in izi chun chi video a hi chi video hin ba ting a hi le lunglu tai ngai in lang ahung kya na ba na hi le ipi ham eima lunggela preconceived mind elo le ilunggela ana umsa eima ita san pa chu bible to kitu lo ham bible la ham lo ham ipa hi in mu chin diu in tin izi chun video hi ahung kyain hin be ding in pakai bin kai tin na hi ama sa penin bible thu a ilut masang vin tauna neote Jehovah pathin nalung sin nei charowa tuni phana hi nahin na thu ka hin bat kom ki diwa hi in nahin na thu hin sei do din kai mal hin na ima cha ka nei pu in lung sit ten pakai ka su pi te ho le christian chan kom pi mitam ta lung boina nei hon ichi mi thi chung chang le opathin thagau dan chung chang ho hi he thim thena tu nia amu thena dingin na cha kai ma ka hin na thinglal ta nei mang chan lang he thim thena nei pi vin lo pi na nang ma changin ti in pakai jesu christa min thing kana nang ka ta ve amen mi tam ta na ngai danin mi he thi te nga hi le van gam athung pe pe mi chon pha hi le mi chon sia hi le mei di la om pe pe ye ti hi ngai dan hang pi khat a hi in bible itiam khat I sia hi le pathin thu tan na hi hita mi te hi le mi hoi do zia he om nai po akiti ji in ale pathin thu tan na om nai lo wa hi le iti mi a thi te le van gam kai ding ki he a sle mei dil chi ding ho chu iti ki he thei pe pe ham thu tan na khat chu ding hi lo ham ya ki do ji ting ai le mi tam tan zong lung boi na nei ji in a hin la tu nia hi chilang chu thu tan na chung chang hin sei di wai po in ama sa pen an na veo hitin van gama hi koi chi hitam ti pa hi ana veo hite bible ko na imu thei dung zui wa chu in ba diu hin tin bible hi ba na hi le van gam kai mi tham khat akimu in ichila chun inok hi van gama tai ti hi phochi thei hi in azi chu bible in genesis bung nga chang som ni la li chu iwa na hi le pathinin inok chu ala to tai akiti in izi chun inok chu van achi ta in ani in a het diu chu hi le mosi chu athi in pathinin be pure gala mo phai cham lai chun avuita in ale mosi athi akonin athove van gama akila to tai ti chu evidence iti mo the hami tia hi le zut bung ko zut cham ko ti taute bung khat ro hin zut cham ko nahi va na hi le pathin to satan pa hi musi long hi akichu hnen musi long akichu han ji chui pami ti le satan hi accuser a hi accuser ti chu mi thi mo chan sa ding a hi in ija chu musi long so a thi mo na ho chu amat cha pakai jesu christa musi ho do ding ago na ala to gu na chu satan pa hin ana kham nom lo da na hi revelation bung som la ni chang som che na hi le satan pa chu mi hi asi akitin chu accuser a hi hizi achu mosi zong chu along chu anaki chu pia a hin na pa chu ana chu hi ti pa chu imu theivin ale abana eliza imu kinovin eliza zong chu pathinen vana kunin sakol kam talai hin tol ha in ama chu la to vin om tai ti chu second king bung ni chang som la na chu mu the na men hei ale mosi to eliza hi vana om tai ti pa hi evidence kan hi bible am ki ne gospel matthew even na hi le bung som la sagi cham thom na chu even na hi le Mount of Transfiguration kiti chu jesu christa hi akal to athi zo baba na achi to masang hin seizui te ho alung hem le jing oven ya chu ama ho dinga alam kai pa om ta lo ding chu alung hem pi le jing oven hi chun jesu christa alung mun theina diu le ipiham assurance api theina dingin seizui phabek khan ho chu apui to vin peter john ho chu apui to vin ichi mul chu na chun ama hen akal to ding dan demonstration ti ham bet sa na nein ichilai mun achun musi le eliza hung komen
amani chu aki ho lim pi ven chila chun awa leng lungjeng in wa chun no ta hi ji chun pitalin zong chila chun hambu sum dan ding thu ho sayin ala hi chulai mun chu iwa na hi le mi ni Eliza to Musi ti chu witness ahung men hi chuwa Musi to Eliza ahung kila na lozi chu ipi ham mi tila hi chini khu hi Jesus Christan ahung ni khu ding hi demonstration ane hi in Eliza chu ni pi ba sa mi tila Jesus Christa hung pe na ahinga anahinga lai ho ahinga thina tap lo wa na chiding ho abat sa in Musi chu ni pi ba sa ha mi tia hele thita zong le leivui su ta zong le thina han ko akuna hung thau do a hinna chang ding ho a thi zo wa hung hing do ki na van dam kai ding ho ti chu a hin da sa na hi in hi ja chu lungmon le thamon na chu hi chawa ko na chu ama ho hin assurance amu hi in Jesus Christa chu hung ki te te ding hi ti pa hi sei zui ho ni chu lai mo na chu anamu chen wa hi in ale aba na chun mit thumi mutaben tu hin Enoch ban a chi tain Eliza a chi tain Mosi a chi tai ti chu imovin aba na hi ibat kina la gospel account nga hin pakai Jesus Christa hi athita in Friday nin athi in pungthumin pungthum dana athi achun muazingin linga ki hanin ita bang chu Jerusalem ho in punda ho ake in thilsu zanam khat imovin ale chuna chu linga ki hona chun than kon ho ahung ki hongin athi in than kon ho ahung ki hona chun Matthew bung som ni la sagi chang som ngala ni na chu ibat na hi le than kon ho ahung ki hongin ale hi chu chun meeting tam ta ho hi kai thovin au moment ale ama ho chu than kon ho ki hongin meeting tam ta chu kai thovin au moment hi ama ho chu Friday ni linga ki ho a chu than ho ki a chu thozing hi poven Bible chief na hi le ama ho chu Jesus Christa athonungin ahung thodoven kopi sunga mi ho aga ki musa ove ati hem ichu ba hem meeting tam ta thovin chule meeting tam ta ho chun Jesus Christa Sunday ni zing ka mata atho zo ba am ho chung thodo be mo wa ichu ba chu kopi sunga mi ho ga ki musa he thana pu ke kya chu tho he povin Sunday ni zing ka Jesus Christa atho zo ba chu tho he ya Bible le say he ichu pa jong chu neu cha hi thim mo angayen ale ama ho chu Jesus Christan bana ala to te ding gin sa na hi ipizina mitile aman Mary Magdalene ko ma jing ka mata achun vana ka chinai pu ya tin vana achia chu ni cho a sample dinga ga ma sa dinga ala to gidingin scholar hole le khaji thim ta hon jong kin cha na ne vin Sunday ni jing ka mata achun Jesus Christa thovin ala hi chu chun Mary Magdalene to akimoto in Mary Magdalene na to ka gu le Jesus Christa nom po in nei tong ka hin vana ka chinai pu pa kom ka chinai pu atia hin hi chu ba chu ka chinai pu de la chi te dinga hi in hi chu ba chi te ya chu achia chu ipi boarding ham itia hile ama chun hi chu ba tho do chu gama sakku ahung hi to ke hana chu hi chu gama sa dinga chu aman present abola hi in hi chu ipi hams alang khana sai dinga satan pa thina gal azo Satan pan thina hun sa chu aman hi thina gal Calvary cross azo that sa na chu mithi ho jong thana amun mang ta sa ho jong ke thovin on thei ta in Jesus Christa thi zalin hinna on tai ti pa proof na dinga chu hi chi meeting tam ta chu hi chi ni khwa chung ke thodo hi in hi chu wana ama ho chu approve dinga ki pu hi ven masang la ya gal sa ho chun gala chi ti wa hi le ipiham gal hinga mi hen ke lo ova ai lom kan le gal ti ho hin ke pu lo wa hi le mi ho chu ana lungui chi jiven agam mi te ho chu ana lungui chi jiven ipizena mi te la ama ho chu gala lang ki lo le tai ti chu asai na hin ale gal kun ho se pe ho chu ipiham captive sa hin pu wa mi gal hinga mi hen ma ova elo la thil som do ho hin le ti wa hi le mi ho en peng kula mu jivin ke pa thanom ta in hita bang chun analim jivin chi chuni pi ba sa mi ti le gal hinga mi an ke ti wa hi le gal zo ti sai na hin Sebab ngacu Jesus Christa jong hi chi thina gal azo apun ji achu wana hi chi mi thim ho chu ai zanam kha chu wan mi te ho ki pa pi dinga amana pui am number som ni la li chang sagia pa na hui va na hi le Jesus Christa hi chi ni hu a wana achi to wa van ti ho ra hung pui wa chu le on Jerusalem city a New Jerusalem ko pi a van tin anom ho to thu a kilang le tu na hi akimu thein Jesus Christa athi a atho do a thina gal azo a chizo wana
achi ni khu a hi tabanga van ki ho akisak tu wa akilang le naw thu chang hi in hi ja chu Jesus Christa hi wana chi hi ti pa hi tunia het be divin song ka dein ale turia van gama chi chu mi hi za chu hetavin mi thieng tam ta to Enoch Elijah Mosi ti ho achi tai ale David hi van gama achi ta dem ti hi question dong lew han David kiti chu pathin lung chang bana ta mi him tia ki he hi ex bung ni chang som ni ra ko che ba na he la ipuluyu David chung chang thu hi chin tan sei nge ama athi na ki vuin avui ku zong hi hola am jing na la ye ati in verse 34 na chu iwa na hi le David van achi nai po tin chang mi le na sein hi je achu David zong hi athi bang achu van na chi nai lo hi in ama chu thana ki chol du na lai hi ti chu mo the ne he a hi le ipuluyu zo min tabanga na sayam ti hena be kin hitin zo bung som lali chang som lani na hin hitin na sei na he hiti hin mi him zong athin akizam zin inung pho do lovin au me banzo se abe hil ka sia mi him ki thau kin lo hil ding a hin ai mur khang lo hil ding a hi ze ati na hi eze achu van ho abe ka sia mi him athi le ya ki vui pen chu thau ki lo hil ding ai mur khang lo ding a hi ati hi eze achu e ba na hi le zo min zong na het chin chu zo min zo theology zong chu i bia mi tile mi him hi athi thila van a chi poi ti hi a he na hin mi him hi athi ai la hana nga in ni khat ting le van ho a hung bai ting le chiwa chu mi hung thau ding a hi ti chu ama hin ana het chin na hi ale New Testament lang na ve ki no hitin ipu pital hin tabanga support na bolam ti hi ana ve ki lew han second pital bung thum chang som na hin hi ti na ki sei na hi ama wang pakai ni kho chu gu cha bonga hung ding a hi hichini chule van ho cheng se agin lulula mang hil ding a hi atia hem pathin lo pi han nichlai muna he zo mina sei chu van ho ahung man ka sia mi leisi na athi pen chu leino ya ki bui pen chu hinglo ding a hi athi chu hinglo ding a hi thozong tholo ding khang lo ding tia sei hi chu pital en support about kin na chun gucha banga ahung ding van ho hung gin lul ding atia hen van ho hung ging ding van ho hung mang ding hung ki tol bang ding atia hen ale chu ting ta la chun van ho hung man ting le pakai ni khu chu atia hen ya chu pakai ni khu ti ting le Jesus Christa ahung ni khu nga lal ta ina nga zingo hi chini khu mi thing tia pu ya hung na ding ni khu chu hi chini khu chu thokin ni lo pi hi ding a hi en hi chini khu chu van ho zo se mang ding a hi gi lul la mang ding hi chu zo min an he china hi ti pa chu Bible la ko ni ki che tani mo chi thewen he gospel zone in itia sayam ti he anabe hitin zon bung nga chang som ni lage som ni la ko na hen hiti na ki sunene he hitchi hi dat mo hi un izena mi ti la pha na hung lunge hitchi a chu han kwa ho zo sen a o aza dingo chule hung do ding a hi ve khilpha bol te ho cheng se hinna a tho do ding hinna tho do ki ding chule thil phalo bol te ho cheng se thimo changa tho do ding a hi ve atina hi first resurrection and second resurrection akitin it's the first resurrection a kui ho tho de mi tile mi chon pha mi ping tha ho am ho chu tho dingo am ho chu tun so na thim changa hinna chang ding hi tan thokin ni na chang ding ho chu a ya hi le thimo changa elo mei di la ki go ding ho go na chang ding ho cha hi ta ben hi ale mit thokin khan na to thokin ni na a gap ba chu kum sang khan hi ti pa chu an hel hitin iti kum sang khan hi te ham ti pa chu mabana video en sim dio chu a hina ale ni him ho chu hlan ko aku na hung tho do ding hi ve hlan ku in awa za dingo am ho chu hung tho do ding hi ve ti zong in he ni hi ale first Thessalonica bung li sang som la sagi na hi ana ve hitin aze chu pakai chu ama ta a oto vantil pipu ogin to chule pathin sumkon gin to ki thua wana kuna hung kum hading a hi chule Krista a thisa ho chengsi hodo ding a hi ve chu zole e ho a hingna lai amo chengsi hi ama ho chengsi chu to van lai zola pakai lam tu dinga mei ku nga to wa um ding wa hi pathin lo pi han a thimasa sa bana chi thu ti na hi po na hi thakha ta pathinen ila to di wa hi na hi first Korin bung som la nga chang som nga la khat som nga la ni zong hi som nga la thum zong hi iwa na hi le hi chi common mama jing na hi adi dia pastor ho
tu tao te aha man pen hu Bible chang khan hi in mi thi na thi vui na na chi kha hi le na he ding hin hoi tan thu ki sei ko na ngai le chun atam zo hi ken zong kana za ji in a him koi ma dem na ka sei po in muna ha do na mi thil ha do na hi ti nga hi le ka so pi te ho kam hi vin iso pi no iso pe pau hi vana pathin chi ma sa ho to vana pathin va choi da zai on lang e sa hi tai ji chun aman nu mo sa khan te kap ta hi vin vana ku ne na hin ven ama jong ki pa ro ding hi ti ho hamun na lung mun na thu chang hi a sei ji vin ape na din chun lung mon ma ma jing in iga ngai to hi le ai le han lang i che ki tiang va hi le it's Bible chang hi a hang pia ki sim te te ji hi in it's Bible chang ki sim hi pi ha mi ti le first Korin bung som langa chang som nga la khana pa na chu ivana hi le chang som nga le khum chan chon ve hi ten Devin ke man nang ho thugil khat ka sei pi na hi ve i bon chawa in a imot min loading wa hi a hin la sumkon gin nunung pe na chu hei khat sunga mit phat ka lo ba i bon chawa ki her su ke ding wa hi a je chu sumkon hung ging ding chule a thi ho chu mun mang thei lo wa ke thowa ding atia hi en abana chu chule ei ho ki her ding wa hi aban chu hoi ta na ngai nang izena mi tila hi mun mang thei hin mun mang thei lo chu akivana thi thei hin thi thei lo na chu akivan ding a hi atia hi ya chu it's incorruptible he ding pa chu corruptible to incorruptible mortal to immortality ki pa hi chu pa chu nge ding hi chu la na hi ale hi chu na sei chu phami tila hi chu lai la na ki vui hi in thana ki vui chu amun mang hi ta in hi chu amun mang pa chu mun mang theilowa hung tho do ki ding a hi chu ba thi thei pa chu thi theilo na hung ki bon ding a hi ti pa chu Bible na ko hi in ale azova ha in langa ha do na i sei pe no wa na aumin chi ma sate ho to zai on lang e satavin je chun kam hi vin tia ki sei to ichila thana amna lain Jesus Christa hunga sumkon gin nunung pe na chu hung tho do ding a hi tia ki sei na kini eja chi te ni chu thil ni pe ham contradiction akita tu akikal ai ta na he zon bung khat sang som la dia pa chun hi ti na sei na he nang ho nung kham hi un pathin ta sanun ke ma nei ta sanun kapaina chen na inum tam ta au me lo hi le na za wa ka sei ta hi ding ham aji chu ke ma nang ho ding mun sema chi ding ta hi chule nang ho ding mun sema ka chi a hi le ke ma na chu nang ho zong na thaina ding over ke ma hung ki ding ting ka hi nga dinga ka hung pui ki ding na hi ve atia hi ejewa chu Jesus Christa hin ke ma ka chi ding first chi ma sa ding abale e ho ding chen na ding mun sema ka chi ding abale thakha tai hung pui ki dewa hi ti chui ba na hi le athima sa hung ma sa win lang athinu ka ka chu o hung ta win tia sei hi point Jesus Christa na sei chu athima sa han lang athinu ka ai zong na bon sa win hana ki chol du win ka hung ki ding na ho chu thakha ta ka hung pui ki ding na hi ve hi chu thokit khat na thokit ni lo pi ni glorious morning we are waiting for the glorious morning ti chu pyamitila zinka thokit ni lo pi ta chu nga zinga hi ve i pa chu hi in iza chu tu ni a hi koi ma cha wana chiom nai lo mei di la jong chi koi ma am nai lo azo ba ka sei mi tham khat ho bok chu am ho bok chu wana a che ti pa hi Bible evidence mu thei hin adang si bang chu ka kai Christian ke man ka hung puiling na hi ve na hi Revelation bung som ni la ni chang som la ni na hi khat be ga ve hoiten vevin ke ma ka hung ba ding a hi chule athil bol a chon na dung zui chi a le thu na ka pi ding to man ka koma au me ati in ise achu Jesus Christa hin ka hung ba ding ichwa chu to man ka koma pi ding au me ati hin Jesus Christa hin tua hi va na ma hi in a hung ki tinga hi la to man pi ding ai bo athima sa to man ki sa nai di ko na hi ichu pa jam hi yaw khat hi thim be di wa ka hin ada hi in ale hi tia ka sei jing laya chu nalung thima e pham dau khat elo la do nom khat na nei mai thei hin lubung som ni le thum chang som ni le thum na chu va na hi le Jesus Christa Calvary cross a ki khat be na chun
azit langa pa chun ps yang tile nagamal hunting le nei gel do in atia hi in Jesus Christ na don bot na hin ta bia ka sei pi na hi tunia gam lo pia yum ding hi ati hin mi tam ta he thim lo na pi in hi chi pa chu athi thi a chu hi chi Friday ni a athi ho na chu gam lo pia Jesus Christ in van gama apui jing da den mi tam ta hin ngai tu na nei ji chun hi cha kun chun mi athi thi le van gam a hunge ti pa hi concept mi tam dan anei a hin nei da ovin a hin hi chi pa hi he thim ning til khan awmin hi chi ba cross a ki hian be pa hin ivana hi le Jesu nagamal hunting le nagama hunting le when your kingdom come ati nagama hunting le tu ni ati ko in na lenga ma hunting le eno le meeting tia puya na hunting le ke zong nei hezing ya he request abo le Jesu Christan zo abo asle ale do na chun tu ni he kapui ding na hi tia sai na hi ko in azi chu ga va ding in zong Calvary cross a ki hat be a chu ni ha opposition masanga chu azira ve ya teni mi chol se teni chu a thi lo ja chu gu hun ki ba bong a hi in Jesus Christ chu gu vo bo gu no va hi le a thi hi ta ja chu ana tinga asu pi wa hi in hi chu pa chu hi in ya chu Jesus chu theta in a hi la chi teni chu ni hum ko ne na thinai pu in ki pa chu he din tu ni ki ti pa chu a ki chai ta in tradition ho sai dung zu ya ba na hi le cross a ki hian be wa hi capital punishment hi ja chu hi chu cross a chu pem so ta ayang bolova athi masanga zong hi muthang ho wa min ho chu do pi vai da chu abong le ni thum zong cross a chu hing dan jiwa hin chila ga he thei kha chu akenga ki agu ki bo chu athi be na dinga ki bo bo thu hi bo ven ya chini ho khal kala chu aman chu thinai lo hi ti pa zong chu traditional kon en mu thei a hi in ale hi chini ho chun amani chu athipu in azet be ya ki hen be te ni chu a hin la Jesus sei tunia ati ki nei tunia gamlo pia dia hele Jesus chun ada ai ki tai he che ka chu ger sau be ding ome a hin na vat ki na hi le Jesus Christa chu athi in alal hatawin sundown masangin sunset masangin alal hatawin azi chu azing sabarai ta ja chu ni sa rum sa nom lo hi ale hichi chul hana avuivin hana avuitavin Saturday ni zan hana ki chol du in aba na chun Sunday ni zingka ahung hi in ama chun Mary Magdalene poma asai chu ipihamita hele Mary nei tong kha hi in van ka chi nai pui ati hin ale Friday ni a chu tu ni agam lo pia umding a hi tai ti ala Friday ni a chu gam lo pia umding pa chun ipize a chu Sunday ni zingka mata chu Mary Magdalene ko ba chu van ka chi nai pui nei tong kha hin ati thei ham elom ka le hi chuwa Friday ni a chu a ko ma ki hen be pa ko ma chu alung mun thei na ding me a sei hi dem a hamun na me hi dem ipi ngai tu na ne ne i chu lai ka chu ne het thim lo wa hi le na boi boi jing ding hi chu pai ta nin mai jin Jesus Christa chu hana a ki buin van a chi nai puin vai a chun van a chi ba me ti pa chu het the na me na hi chu lai Bible chang chu Mary nei tong kha hin ati na chu na sim no ma hi le zon bung som ni chang som na sagi na chu ana simin lam hi chu ba chun Jesus Christan a sai na pa chu van ka chi nai pui ati na pa chu evidence Bible a ko na mu the hi yen a chu ti a hi le khat pa la hi chini khwa chu thinai lo Jesus Christan la Sunday ni jing ka chana van ka chi nai pui ati a hi le thil khat mai tai ale hi chi na lung bui lai ta chun hi chi wa mi chon si pa zin lama ki hian be pa Jesus Christan angai dam pa kam chang chu khat ve ka ngai tu phakit la chun Jesu nagama hunting le ati he bowin when your kingdom come na lenga ma hung hunting a nang mi thing te puya na hunting le ke jong nei he mil in ke jong nei ge lo jing ati Jesus Christan jong chewa sa na chu hinge on no in assurance api ka gam a hung hunting le tunia hi assurance kapi na hi ta bia ka sei pi na hi tunia hi ta bia ka sei pi na hi gam lo pian nang to im pom ti hi ati na hi ka hung ki ting le mi thing tia puya ka hung ki ting le nang jong na zaw ding gam lo pia im ding hi ti na hi hi chuba hin punctuation khan hi Greek pa wa hin anaki koi hilen hi chupa in thila su se na hi in ta bia ka sei pi na hi tunia chuba hi ko ma am ding hi a hin la ta bia ka sei pi na hi ko ma tunia gam lo piam ding hi ti le hi chu Friday nya chu gam lo piam ding da na leng do hi in a hin hi ti hin la sentence ko la chu
ta abia ka sei pi na hi tunia oma gam lo pia yum khom dinga hi tila chon chuba chung di the hi he chu ni pi sai na mi ti le ka gam a hun hun ting le nang zong gam lo pia nam yum khom dinga hi nang to gam lo pia khom dinga hi ti chu tunia ka sei pi na hi ti na zo hi ze a chu i confuse u vale ka sei dan cho hong cho min hi zong na anangai ti nen lan het thim ban het ne het do thai te na ding bai ni ho pa la zal chung chang hi neo cha khat detail diwa sai ding kan min he zong la tu nin neo cha khat highlight in bowling ka ti mi ho pa la lazar chung chang hi mi tam ta hen lazar chu abraham ang sunga ang ta in mi bai cha pa le sin mi bai cha pa mi ho sa pa mi nom sa pa chu mei dila ki go ta in ti sei mo ben ale ama ni chu i ba na he la hi chu chun mi ha thi ting la mei dil chi pe pe ban kam chi pe pe dan in concept nei na nei kin a hin la hi chi ata ta hi thu sim ta ta hi thu sim ki sim tu amin chu lazar ahin man mei mi ho pa ahin man mei hin hi chu parables ki ti tin le i pe ham thu sim hi ki sim tu a pe na thu sim khat spiritual moral lesson hil na dinga hi thil khan he do theina dinga ki zil do theina dinga Jesus Christ thu sim sim tu chu parables ki ti hin ale hi chi hi scholar jo sin parables a hi ti na pamu ven ata hi pon he ya chu chiwa sai no pen chu family le mi vai cha ho chu gentile ho sai na la hi in mi ho sapa chu jiu so a sai na hi in jiu so chun ne ning se ho ho sa pathin thua ho sa ala gentile ho chun do kha nga neu cha cha amal ki ho i pe ham akilu ho ma hin ui cha to reng khana gentile ho ki koi hi a hin la jiu ste ho chu bonga akil sa wang wa chu abraham ang sum chu abraham ki ti chu jiu ste akil sa pi ma jing ho hin akil sa pi dan chu i pe ham pathin bonga ngai tu jing hin abraham hi ya chu ke ho abraham chi la ka hi ve ta o ma ji tu leo hin a hi wanga chu ata ngi pa nga chu abraham ang sung abraham ki ti na pathina va sai pathina ang sung ang chu gentile ho ni chu ba jews te hon pathin thu prophecy tam ta he wang wa Jesus Christ asan ro pa hi che pa he a hin va sa na hi ale ka su pi nga so pi pasal nga ka nei ka sei tin le si na ti hin thianga ho le mu si atin thianga le mu si ho au nai ati hi ji chun ala Jesus Christ phal la ya chu thianga le mu si talowa thianga le mu si ho chu Old Testament khang ti ki no ben thianga le mu si talowa hi ji a chu hi chu thianga le mu si ati pa hi Bible a sei na hi ya chu Bible thu ngai lo wa mu si le thianga thu ngai lo wa hi le ban til khat chi hanai lo la thila khat pen chi han lang hi zong le amo chun thu ngai ta lo di hi ti na hi mai hi ja chu tu nei Bible ta san lo wa hi le thila ko ni khan hong zong le ta san di lo di hi ti pa cho sai na hi en hi chun hi chi hi parables a hi ti pa hi khate le proof ki bonan tin hi chan chon ha pa noi tin tu in first Peter bung thum chang som legit som la ko som ni na he na ve tin hi chu ba ta sa ki thati la Jesus Christ sai na hin thagaw ba hin ki ti pen chu the Holy Spirit thagaw thing ki sai na hi en a hi le Jesus Christan kui ho ko ma thu na se mi ti le no a te pha la ya mi ho ko ma chu hi ti pathin thu se ha mi ti le hi chi pha la ya chu a thagaw ba thu na se ta ni hi chi pha la chu Jesus Christa chu ana hinga hi in hi chi pha la chu a thagaw ba hi no a mang cha thu na se jing ai ai na ma wa chu hi piam thu a nung lo hi so ama chu song kula ki hen ati pen chu pi ha mi ti la chon sit so a satan so a ho ko ma chu thu ana sei pa chu ki sei hi in no a te phan ma sanga tui sang ni ma sanga thagaw ba thu na sei pa chu sei hi in ama hana au sunga thagaw ba cha thu ga sei ti nai po na hi ni chu pa chu i thim yu in ka hin dei sa kin na hi izia chu itlai ka zon chu beleo han mi him chu a thi ting le phar ke chai jing probation lo hi tai second chance ki hi lo hi na hi aji chu pathinin in sunga hi ki sim phanding i thi ting le ma zo se ke so se close a hi dan pa chu judgment chung changa mu the no min hi je a chu it's about second chance ki zong hi the lo hi ale tu ha he no chui pi ha mi ti le mi hi ma thi le war ga ma chi nai pu in me dio zong a chi nai pu ki pa chu he chin ta ve a chu ti a hi le i thi tiang va le thagaw i ti pen ho yam thagaw ki chu ti ham i hi do nai ki tai yo en thadam hla na hoi nei ji ven ni thum zo ham ya hab ta kha zo ham ti ham thadam hla na ni thum zo a thi ni thum zo le en thadam hla na hoi nei ji ven e chu a hla chu i hla do a ji ven na
chu ha concept dan hi ho hin ipiti ngai to mi tia hila mi him kha cho thi ting la ama ta bang bang chom be khat hi chu ho he thei i ha si mui si ke pa wa jong he thei wa na ku na jong hin ve thei ei ma ta bang bang ei ma chom be khat pa chu mu thei lo pa chu van ka chi ji a ba le le a in sunga elo ka la visit hum bol ji ti ho hi ho concept ho hin a hin la bible ni chu cho concept he kit poi bang si nom dan chu bible din thagaw ti tinga la hen hiat thib du chu family la thagaw ki ti tinga la hinna hui nei pau hi thagaw hin ti hi hi chu pen hi nanga tinga na bila chu lut ha sam zat mai the hin hi zong le hi chi hiat thim na di wa chun sim til he na be le han genesis bung ni chang sa gi na hi ba na hi la pathin leisi asimen so leisi lenga na la mi him li ba simen mi him chu a hing thei kha hong hi thein dinga chu so hong hi thein dinga chu hi chi body chu hi chi das chu living soul hong hi thein da a hing thei hi na nei character nei lungel nei amin ha thei a chat le thei hi chi chu soul ki chu a hong hi thein dinga chu hagao mai hi chi hagao chu pi ki tiam ti la english pa chu bread of life hin na hu elo le spirit ya ki say it spirit ki ti to hin na hu elo la hay na hu kiti pahi ki banga hi ti pahi he thim di hin tin hi chula pathinen sim tila ain sima hin mi him khat a hing thei khat a hung hi na dinga chu thil nia hin man hin extra component ma cha mang pu in aman chu leisi to a hin na hu pa cha hi hi chi hin na hu kiti pa chu to a hin na hi inayo hin na hu pa hi a hin na hi chi hin na hu nei ki tai lo ti wa pathin ei la ki ti wa hi le hi chi hin nan hagao pa ei la do ki ti wa hi le a hin ki lo hi ta da hi zo mina sei chu I pemiti le ka sunga hei theina hu am lai sen pathin hei theina hu the spirit of god atien na chu kana hom te ni achi jinge while the breath of god is in me and the spirit of god is in my nostril atien spirit of god depends on heina hu depends on kana homa na hagao depends on kana homa achi lai sen atien la spirit of god atien bread of life atien hi ke banga hi ya cha meaning ke banga hi hiat hi lo diu chu hi ya I hin na hu pathin ei pi pen hi hin na hagao ki ti pen chu hi chi pen so ang hi na hi james bung ni chang som ni le gu na hin hagao be ya ta sa athi atin ya chu hagao be ya ta sa athi a hi pathinin abul tilam hi ma si ma hagao hen kum pi hein hu hen kum pi chu hi chu wa hin na hu pen hi a be tinga la ta sa hin elo hi bread hi chi hin na hu elo la spirit plus das lei vui elo le body ta sa hong ki ko ma le hin na a hin theng so na hi it is a soul ki na hi ale ye ho hin boy now to body soul spirit ki ti ho hi mi tam tai boy ben ta sa hin na chile hagao ti ding a hi tua soul hi theina pen chu ta sa to spirit chong ki ko ma la soul hong ki the soul ki ti ding ala zo ka sei chu hin na ti na hin bless the lord oh my soul ki ti chu I pe ham kya la ei pawan le ding hi le ka hin na tia le de ei la mi tam ta ka hagao ya ki le ki je na bible ho translation ho chu ka na hi le ho ka hagao pa kai ba chayin tia ki sei je na english pawa soul ki ti pen hi soul ki ti pen hi e ho hin abong le hagao tin ile jibin abong le hinna tin ile jibin spirit hi ai le hagao tin ile jam ke na ai la atam zo akiman nahi ba nahi dei lai ba hin soul hi spirit dan translate about hagao in mang jiun ai hin chu ung di thei lo ding a hi me thi bong som ni lu cha som ni lu mi khat ve na ve lewan izena mi ti la min van noi le si pumpi ne han lang a hin na chan ta le ipi phachom ding ha ichu van noi le si pumpi ne han lang a hin na chan ta le chila chu a hin na di chu e va chu english pa chu soul ki chu spirit ki te lo chu a hin na soul ki ti chu a hin na tinai na a hin na chan ta le atina pa chu if he lost his soul ti chu a hin na chan ta le tina hin ya chu ipi phachom ding ha ei pa wa chu a hin na ati pa chu chila translation in di soul ki ti tinga le hin na tina hi ti pa su mi lo de hagao ki sei na hi pu na hi
thagao ki ti la spirit tia ki sei na hi in chelai pa chu chelai ka chana he khano hi ten bible la evidence tham khano men number bung som thum la khat chang som ni lagi na chun mi him le gan cha ho zo si dong chu english pa chu vele chun soul sa na e chu hin na nei ati thagao ati na hi Genesis bung khat chang som nia life it pen his soul la ko na ke la do in soul life ki chu ung ki bang he le revelation bung som la bu chang thum na chi va na hi le van tila ni na chun tui khang le na gam na hi sian sun la hi le tui khang le na gan hing zo se a hing thai zo se thi na hi ati na hi chu chu a hing thai zo se ati pen chu english pa chun all the souls ati all souls died in the ocean na tui khang le na hin na nei zo se thi na hi ya chu chu hagao ki ti po nei hin na nei ho ki na hin ya chu nang zong hin na nei ya chu ke zong hin na nei nang zong hin na nei wi cha a cha gan hing ho zo siang hin na nei tu ya nga ho zong hin na nei i cho zo siang so soul ki na hi Ezekiel bung som lage chang li to chang som ni na chui va na hi le the soul sinat it shall die in a hin ho a chon sit bol pa chu thiding a hi atin the soul ati chu a hin ho tin a len chu a ki le a hagao dia ki le ki po na hi i chong chu adi na hi zo so bung som chang som ni lage som thum lage chu som thum la ko chu va na hi le Joshua killed the souls in those cities at the end. That is the people who live there. Is even nahile. It's about mihim him ho chu souls at the end. Na Joshua in galpu na chia chu mitam ta agathane. Kopi sunga cheng souls ho chu agathane. Hagao ho agathane ti ba. Mihim ho chu agathane. Tia ki se ne. Ya soul ki ti so mihing a hing ti na hi nei. Gan cha zong mihing zong cho zo si chu a hing ki ti hi. Isaiah bung song ala thum chang som la ni na chu ba na hi le he pour out his soul unto death at the end e pa was a leading chun ama na hin khu it's a soul chu a thidin tui sung nen asung hai at the end Jesus Christ na hin na pi do chung sa sen it's a hagao a pi at the end a hin na chu a thiding na pi do e ti na hi ya chu soul ki ti chu hagao ti na hi pu in hin na ti na hi ya chu hin khu hi chi hin khu hi soul ki ti hi ti pa chu tunia he tha diu hin tin spirit ki ti ting le the holy spirit ti la pathin saina hin ministering spirit ki ti hi le vanti ho ki saina hin evil spirit ki ti le hagao bu ho ki saina hi em he has a bad spirit ki ti la man hagao phalo ne ti na hi pon ama chu migilo elo le he has an angry spirit and he has an greedy spirit ki ti la ama chu ki lo sin ne in ama chu lung chomin ti ki saina hin he has a game spirit ti la ama chu discipline nei ta ki chim thim ta na ki chime ina a spirit pa chu ama ne a character ani ye tina hian ya chu character ya jong sei thena hian a chu tin ta la spirit ti ki na hele ipeham iga hala la kung thei tin na ho a ki zan la spirit jong a huwa le mong thei aum kinin hi chi Genesis bung ni chang sagi na a spirit hi pathinin adam na hom sunga heina huwa tha hom pi cha hi in hi chi pen hi Job bung som ni la sagi chang thom na a the spirit of God is in my nostril ta zom na say kana hom sunga pathin lagaw ati pen chu ang hi in chule tua lagaw bia ta sa athi ati pa chu hin na hu pa he na hu pa cha hi in Ecclesiastes bung somani chang sagi na a pathin ko ma ki le ki lagaw pathin hin na lagaw ala pen chu ichi ki sei pen Hebrew pa chu wa ta ki la hi chu wind air kinai Greek power hen pneuma tin zong ki sei chu something operated by a machine operated by pneumatic pressure tila piam hui tha na hing tina pa chu hong hin chu pia meaning pa chu ichila akila do pa chu ijo pa chin nei pi hin na hu pa bread of life ki chu to a spirit yo hagao tia imanji pa chu hin ja chu hiat thim lo hiat thim yo hin hi chin hagao pathin in hai lu pi wa chu i body wa system here pathin a ki function dinga a hin pai hin ichi hein na hui nei wa chung ki function thea imi lung ha thil na kun wa thilin za wa lunggel ni wa lung sit dan ki ngai lu dan elo le ki hot na ho chu wa in nei the wa hung cha le the hung cha le le the it's to character e ho hi da pa ong ke form ni chi hin na hu pi pa chun ichi ho character pa chu i system a pathin e ma hin na e pa chu character and form do hin ichi pa chu spirit ung ki tia hi en it's a spirit of ja chu nang ma chu soul na hi hin soul chu na om sa a him ki ti pa soul hi it's a spirit chu la do ki na la soul ki ti pa ki ta la a thi that
dust, return to dust. Ya chu lei vuya kileki lei vuya kileki na he chu thokin nia hung tho do di pa chu he chu hi ti pa chu he thim diu hin ten he ja chu tu nia sei ho hi hung chop neu no mai thei hi an he zong le ne he thim lo mai le ne him dong in lam kin zong ka bot thei chanin him bol kin in ka ting research symbol in ka ting ipi ham don bot na ho zong ka hin nei ki thei nei mi pi hi le pathin thu i sei now hi chan hin ana chai pho no hi ten he thim lo na nia zong le ban banin sei khom kin now hi ten ipi zong le tu nia thung kian hin vet pi zin ka ki pa e pathin na bu han lang dam son in lang video van aban ho zong ananga zingin lang hi chong hi share na bolen lang izam tia a henom khat dani be in a he na patchom na nei thein dingi nanga dinga zong pathin lengama na na to theina hin tin ken zong ka bor hi chana ka zo chana hi tia hi pathin thu sharing kan nei ding hin tin ananga zingin lang next holim na kimoto kin hoite ka ke pa may God bless you everyone, thank you so much.